mu Rwanda tuje mu Rwanda ho umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri ico gihugu uterana amajambo n'umuryango mpuzamakungu uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch kubera icegeranyo cy'uwo muryango kigaragaza ko mu Rwanda hari abantu bishwe bagirizwa ivyaha bito bito nko kwiba ivyo kurya hamwe n'ibindi. Uwo muryango wo mu Rwanda wasohoye icegeranyo cawo kivuguruza ivyavuzwe na Human Rights Watch. Watanze uturorero tw'abantu Human Rights Watch yavuze ko bapfuye kandi bakiriho. Muri nondwi Human Rights Watch yasohoye itangazo rivuga ko ivyo yavuze ari ukuri ko ahubwo mu Rwanda berekanye abantu bataribo. Navuganye n'ujejwe igisata ca Afrika muri Human Rights Watch Ida Soya banza kumubaza aho bahera bavuga ko ibivugwa n'u Rwanda atari vyo. Nous avons aussi mené des enquêtes supplémentaires sur twakoze irindi perereza kugira ngo tugerageze gusobanukirwa aho ibirego bya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bituruka. Twagiye mu bice byabereyemo ubwicanyi turongera tuvugana n'abavandimwe babishwe. Twasanze aho gufata ibyo birego biri mu cyegeranyo cyacu nk'ibikomeye, ahubwo abayobozi b'u Rwanda bateye ubwoba banafunga abo bantu batinyutse kuvugana natwe kugira ngo batangaze ibyabaye kuri bene wabo. Intimidé et même détenu les membres des familles des victimes qui ont osé parler avec nous et d'autres pour dénoncer ce qui s'est arrivé à leurs proches. Munavuga ko berekanye abantu ngo muvuga ko bari barishwe kandi ari bazima, ariko mwebwe mukavuga ko abo berekanywe atari bo muvuga mu cegeranyo cyanyu. Tout à fait. Donc, dans le rapport et la conférence de presse de la Commission nationale des droits de la personne, niko bimeze. Mu bivugwa mu cyegeranyo, mu kiganiro n'abanyamakuru, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yatanze ibisobanuro ku bantu babiri aribo Alphonse Majyambere na Elias Habyarimana. Muri icyo kiganiro iyo komisiyo yagaragaje umugabo witwa Alphonse Majyambere wo mu kagari ka Bushaka mu murenge wa Boneza mu karere ka Rutsiro. Indangamuntu ye iragaragaza ko afite imyaka 64. Nyamara Alphonse Majyambere Human Rights Watch ivuga ko yishwe. Yari atuye mu kandi kagari kitwa Nyagahirika umurenge wa Kigeyo muri ako karere nyine. Et cette Majyambere qui a été tué en septembre 2016, il est un voleur connu dans son village et lui il est né en 1940. Uwo Majyambere wishwe mu kwezi kwa 9 2016 yari umujura uzwi cyane mu gace kiwabo, akaba yaravutse mu mwaka w'1981, ni ukuvuga ko yapfuye afite imyaka 35. Twagiye rero aho yari atuye i Rukombe, twongera tuvugana nabo mu muryango we ndetse n'abandi batubwira ko we yapfuye kandi yishwe n'abashinzwe umutekano mu kwezi kwa 9, ndetse bari banababajwe cyane n'ibyo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yavuze ko akiriho. Birashoboka ko uwo Alphonse Majyambere wundi ariho koko, ariko ntabwo ari we twavugaga, ahubwo twavugaga undi bitiranwa wapfuye. Et pour le second cas, la commission a présenté une femme qui s'appelle Pelagie Nikuze. Umuntu wa kabiri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yagaragaje ni umugore witwa Pelagie Nikuze. Wari uriho avuga ko ari umugore wa Elias Habyarimana wahoze ari umusirikare ariko akaba atuye mu Bubiligi kuva mu mwaka wa 2009 kandi akomoka mu kagari ka Nyarubuye mu karere ka Rutsiro. Nka Human Rights Watch ntabwo duhakana ko umugabo wa Pelagie Nikuze ariho, ariko Human Rights Watch ivuga n'undi Habyarimana wo mu kagari ka Gabiro mu karere ka Rutsiro ukomoka hitwa Nyagahinga. Encore une fois, nous sommes rentrés à son village, on a parlé avec twarongeye nanone tujyayo tuganira nabo mu muryango we ndetse n'abandi bavandimwe ba Habyarimana. Bongera kutwemerera ko yishwe mu mpera z'ukwezi kwa 3 uyu mwaka mu kiyaga cya Kivu kubera ko yakoreshaga urushundura rwo kuroba rutemewe. Batubwiye kandi ko atigeze atunga ibyangombwa by'abajya mu mahanga, ko bidashoboka ko yaba ari mu Bubiligi, ko yakoraga umwuga wo kuroba ndetse ko atarazi gusoma no kwandika. Baranabise amazina ntarinda gusubiramo ngaha,
mubona kazoza kanyu mu gukorana na leta y'u Rwanda kameze gute? Franchement, nous sommes très inquiets par rapport à notre capacité de continuer à faire. Mu by'ukuri duhangayikishijwe n'ubushobozi bwacu bwo gukomeza gukora mu buryo butabogamye mu Rwanda. Ibirego byose bidushinja biduca intege, ariko nubwo bimeze gutyo turakomeza gushishikariza abayobozi gukorana natwe no kwemera guhura natwe, kandi twe turiteguye mu gihe bakwemera gukorana natwe. Et nous restons ouverts s'ils acceptent d'avoir une meilleure collaboration. Yazuye wo muri Human Rights Watch twagerageje rero kumva ico umuryango w'agateka kazina muntu mu Rwanda ubivuga ko batubwira ko atacu bashobora kongera kuvyo bavuze imbere yo